Trong ini update minta kesengi kumnoban multiply yaki decimal. Kemudian kami ngalai katukan ni example harus totally kenang berpindu baik kawai kumno ngakeng nang ta sepraktis pada mapi. Ka multiply decimal ketika masuk kasulong tang bangi di manang banbu hai yo decimal habang multiply kumba multiply ki whole number ki rule kisah kumju naga benta ki sign minus into minus kan long hi plus into minus kan long minus but plus into plus kan long plus tu kita ki bapi habat kan mau tu suaban selang ki number la dau priu kum ne san riu ar point lai san tongan nom tho aku bahaya ke tongan siung nak tang lai ku ar ta dan ki baong ya kan lai ku ar point lai po san kita gar kom ong kade ke babakla shane pila ban ong chisin ong lai po ar shatai om dei ban ong chisin ong om sha nomor lai pusan kani gedi badan decimal udang rit ban ya uwei sisin badan decimal ngalada biatu ba udang duna ya uwei wala da sisin pek na iu nomor udai lai pusan kumtang ni haban keno yo ne sidak ni haban ong lai pu ar point lai san lane madon ne shodak ro subu usan tho point ar san riu nyau Pinamla benong san po point ar hajar san spa andre pun nyau omsha. Namar balai bagi dangrit ban ya uwei so barabor miha kena ya uwei pu uwei udak hadien jong decimal barabor kena uwei pu uwei udak. So kita gadi kerul. Na kermen plus tu ti ngasupkan mau ikane yang glad. But ban multiply dari basuk pai ba kum ka baningkong and yang ni baningkong point saw into the UR so sorry kan tho be hang ni anom bot shu ya katai hang jing sha to hapor wa piken jing de pihak ban bot yang yo jing kli tu tukar long saw into R point tu dah. Oh, but haba thok point kan mau ha. Haba pi thok subu ar kosan point ndrio. Ini point udi ban syong kam ha pedeng. Wat thok kum tu ar kosan point hang ne hatrai. Tapi thok hatrai ka bamut into. So point biang nomor haba thok hatrai berobor kamut into. Kani kan long ar kosan into ndrio. So thok kam ha pedeng kediat kata rupiah berkenal 3.4 into by 2 kan long ni into kumbasya into hi berbuat asin saw kan long pra mentau dat hai ngan bu decimal yun answer kani kan long plus into plus long plus dengan dan kam syuk ban into badai tapi plus ya kisai so kani kan long kumno nganyau kat no dak kidon hadien jong decimal subuh kumunir sanpo point lai ar ri kan nodak kidon syadien jong decimal yang seneng yang khmat steng yang syadien jong decimal kidon kan noteli sidak ar dak lai dak kunta sungi di benyau kan nodak kidon hang ni ubasa kut syadien jong decimal udan tang sidak kumta nganyau nang ni kan mau habanyau nasyan ni yaw dak jike nasyan ni amiyau yaw sidak nang tajong bu pon nang tu yaw sidak ang ni ru sidak ngajom di berjom yang dalam jom yuni nomor bersatu orang tu so itu ansal kenong point 8 ngin sa sopu kemah dan wilayah syuman topik kali ini
ba point sun into light kan long no point sun into light light sun kami kat sun ang nirudan kan nodak syadin yung decimal dan tang sidak so ang banga pada nganyaw ng tay siya ni nganyaw sidak bat nga tanti hang tu tang sidak hindi ra ardak umla ra majam ardak balik nomor ang nirudan decimal tang sidak so gatuga ansar kan long cut waypoint sun and sun. Yan nang dapat kani point 3 into point 1 point 3 into point 1 way sin lai kalong lai diba way sin lai long lai mentakat no teli kidak kibadon syadin dismal kidan arteli hane-haneng don way hane hapo don way along ardak kuntangan yaw na siya ne ngamut dor bono dismal don hane sidak mendap syuk di benlong ardak abang don lembar nyi pendap da uno kuntuk yan ngamut dor bono decimal don hang ni ngapa ganti sidak kunto sidak hang tu sange hang tu uwan sange hang ni unta ansar genlong point 03 habom don ni e ngapendap da u 0 habom don dak alright kum hang ni ngamudur yo u decimal don hang ni ngap ganti tang si kli lare tang sidak balai nomor ba neru dan decimal udan tang sidak tang hau tu bahaneng hau bahapo pimdai. Alright, so da piko aban kopi da pause syuai ke video bat sa kopi nga namar pengamdan jekah to kermen pilas tu betul tong niat syakaba niat syakaba sap basau kalong beno basau kalong point 2 into point 2 ngatok point 2 arsin ar long sau nganyo wanatli way a ang nedon sidak kibasyong siya kamon jong u decimal kibasyong siya kamon jong u decimal kidon kanodak kidingkin ardak so kanyo ngamudur bo ne decimal udan hangi so ngara nang ne way nang ne nganra way decimal apoy hang tu unom sange hangi diben kanti hang ne so hang ne ngalo ong hapendak da u 0 kemudian nu decimal udan syong hang tu ulawan hang ne tiba isi tu balak thok ojek liah nyin le kumno ngin thok bait sau ngamudur pokman siam way a na pendap 0 katu ansar ngagarman pilas tu tangenya syakaba san basan kadai point 1 into the point 01 way sin way daw not ngam trasyu ban into kamdon jingon te nganyo wa notali hang negidon artali ban ne di way kiba ki number ba syong syakamon jong u decimal ne way ne number syong syakamon decimal ne not way syong syakamon decimal so kidon kat nodak way are lie so nganyo ngamudur no decimal syong ne tengah ganti nang ne way bat une r bat ne lalong lai no decimal wanang to yan ngan ong diam aji syau decimal wanang to ngalakan t way r lai akan t ai jaka so habakut decimal point to dulu point to telalong kato ansar setiap nang berganti igi decimal
yang ya praktis nang ta ban riu 0.02 into 0.6 R sin riu khat R dau not ngam tre itu syuk hanya wat no way R lai yang nomor not hadin jong nomor undar jingmut nomor mentat ngamut dur begini di semal kim dan syuk so way R lai hanya way R duna i way ndak dau not to answer ya boleh untuk yang praktis bahnya point not sun into the point not sun and so po man sim tengah ong kini kim dan shu kini ki point ngasu tu sin bom dan point tu kini kinat artelir kim dan dor tang sun sin sun arpo sun tambah ngadi ben mau pedeh kat no tulis nombor ki dan syaka monjong decimal way R lie south way R lie south ketua asal dia jangan pergi berperang berperang 0.0025 into the 0.04 so kaniru ngamut dur bamdan chu ini decimal pok mesim kemudian new not room dan come into ini 0 room dan come into tutang usau berarpusan kan pepin mi cispa sau sin san arpo rau ar sin sau pra kendai shikop ti hai ngan bu decimal nganyo kat nodak di don sha kamon jong decimal way R lie south padang nehrum san riu so ngamot dor nang ne bong syong decimal nga pengerti untuk senang ne kan one way R lie south san riu lalong la kan ti riu kli nadu nang ne la poisha ne way R lie south san riu yang hamba pengerti ni mundur ba usyong syua hang neu di semal sen pengerti pada tikane pada ansar la alom iwei ansar pin ong pada syano ja kine sa ngal ong ipi haga decimal ladang ato point kat to kini ginot kide ki bom dan dor katu kadang yaring kat hi point san nomor blade kini kilong bom dan aa bom dan aa oh lada de nomor sudah te kini ki don dor lada bom dan decimal hangne te kade la mot san spa kane pat bang ngalaong kane pade kade kini kane mat he kan no dang duna ya uwe te kini ki jiro pindan kim dan dor hadian jom u decimal ki jiro kim dan dor light satang ngalaong baker dau kenja nomor subu udon nomor R tu te kini gila dan dor lemda gumta kini kinot kim dan dor so hang ni rupa la don decimal chane kini gi zero gila dan dor lightly nomor boleh baker nomor hang ni abakut la don nomor tapi kini ki zero pada dan nomor syuk syane kini kim dan miling syuk gitu ki lajak gadar so ansar kan long tangkat tu baik batsa pelejimot next pio live or point south into the o minus 2.3 design sa itu hadir license sau khat R raiway ngampai rai ke decimal minta into baik kumbasya into ya di hol number R sin line drill bat bara raiway long nyau dan isyong ne license line long kandai nanta do R sin sau pra kanegi syek pelai perbot
R sin R long sau, R sin lai long real. Kami kano R nya pasal kat san sau nya. Sudah fikir lang kami kat ni. Tentrai kani ng pada itu ni hapok mesin ni tibo di plus minus into plus kali minus. Tambah ban bu minus ngapi syua kat nodak don syaka hai ban syong de semalam ni. So ngapi kat nodak kidan tak sidak beradak. Syaka mon jomu de semal kidan tak sidak adak. So ngamundur de semalam ni. Way R nampu hampu. So answer kenong minus 74.52. Kani berapa ni kena kawai-kawai. Jumlah abanong 74.52 wrong. So dakan mau kita ki berokhat ya lap bashar ki benda pila pois ki beri ku bastat ki batip ya ki ru. Kinong kidang biek ki beri. Nang dapat kani kadon lai teli tenile swa RR teli kum minus 0.03 into kani di bagat no basho but minus 0.03 tengala ong kani rung itu takane kini ki 0 min pre itu ngamudur hapo musim ba umdan no decimal tengok sa tang lai bat lai long handai tamba ban peniaran kat pada bila don gini decimal ka hai nang do decimal ang ni way R lai sau so nang ni ngamudur nang ni way R lai sau apna bikinot habto. So kami ano 0.009 minus into minus lalong plus kami don kam syu bertho ai hang ni jing sya nang ta ya kani pade hab into the 0.2 R sin kendai kat pra hang neru ngamudur bo ne umdan tikini ki 0 kindan jimut lada umdan neu syubu ngatho not san kani gamut hitam san apa umdan no decimal lada don decimal to ai tendre apa musim masing dur bo ne umdan re namar ngadang kuat ban itu syua pendiang hadir so hang ne gidon kan nodak way R lai sau bat ni lalong san. So dengan way R lai sau ketuan sah mat boleh uniru di plus into plus ini plus 2 plus into plus log plus 0.2 plus into plus on plus segini minta syuk Indonesia. So answer gerlom kat so ngala dapat EFP kumno ban ken ya ki ken multiply so persyang mapi dan I homework but dan I yaki answer de sa pendek mapi I ngashi kendiat pohon token kini kita ki homework na kumanta jong pi nga ay kasantali bapin kam trim da pila det kain bapin dukun mausa iker kom kain yaki chicken multiply ni ulai ni adu hang ni nga ay kasantali ki answer nga ay na sini pat nga pankod adu hang tu so sa kain mo pi but lada jia ba pimi te sa mayo nga bakla ki ansar way batip te persyang de calculator ru but lane satho aku komen atrai jong video bin salap adan ka cakap ba komen wa una satho antu membuat klip ban klik ya ketuka like atrai jong video nang tagadon ka dur bajir pilih ban klik bat ka subscribe ru pilih ban subscribe ban yarap yang ni kumbang yarap ya pi ba pinduk nang kiu ka jing start
So aku ipak ke video ngini kenduk pada kum no banti baik yaki desmal. So tangkum tu mentaga sengi ku belai sibut.